Il-Ministru Chris Cardona fl-ebda ħin maċċaħat li saritlu pressjoni biex tingħata konċessjoni lil grupp ta' kumpaniji ta' divertiment f'Paġeville. Il-kwistjoni inkixfet minn stazzjon Franċiż li pubblika filmati fejn Luke Kuti li jmexxi grupp ta' bars, ristoranti u lukandi taħt il-grupp Hugo jiftaħar li l-Ministru Chris Cardona u Konrad Mizzi kienu se jgħinuh jikseb parti mill-bajja pubblika ta' San George. Mistoqsi minn The Times of Malta, Chris Cardona ċaħat biss li talab lill Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi biex jagħti din il-konċessjoni. Madankollu ma ċaħatx li din it-talba saritlu. I will not comment on individual ideas and on individual Look at what it did ask for that. On individual thoughts of businessmen. It is done privately, confidentially, and I will keep privacy and confidentiality of entrepreneurs. Fil-filmati pubblikati mill-istazzjon Franċiż Luke Kuti jinstema' ċar jiftaħar li mar jiekol mal-Ministru Chris Cardona u li qudiemu stess bat messaġġ lil Konrad Mizzi. Ġimgħa l-oħra mort nikol ma' Chris, mal-Ministru, u għalli minn kol dak il-ħin qabad u beda jabad il-Ministru tat-Turiżmu u għallu rridu ngħinuhom il-Hugos dejjem għajnuna. F'kummenti lil The Times of Malta, Chris Cardona ma jiċħaġġ lanqas li ltaqa' ma' Luke Kuti, anzi jgħid li jkollu diversi laqat ma' negozjanti Maltin. Luke Kuti has a number of issues. He is a businessman. I am the minister representing business in government. I meet up with businessmen all the time. Minnaħat tiegħu kelli mal-Ministru Konrad Mizzi ħarab milli wieġeb mistoqsijiet li sarulu mill-istess ġurnal. Dan kif qal biss li l-akkużi ta' influenza politika ma jreġux għax il-konġessjoni qatt ma kienet saret.